Pigpapasalamat ni Rona Ahero, pamayo kan Pawa High School sa Barangay Pawa, Legazpi City, ang pagkakaigwanin bagong multipurpose hall building na pig-inagurara na kasudma. Sabi niya, dakula ng gada ni dadarang benepisyo kan multipurpose hall building sa saidang eskwelahan, lalo na kung igwasindang darakulang aktibidad. Sigun sa pamayo, naging posible ini sa tabang kan Ako Bicol Party List. Dakulang bagay po para sa Muya sa Pawa High School. Actually, overwhelming, makaugmahon kasi igwa na kami sarong-harong na kung pwedeng, day na kami maiinitan, day na kami mauuranan, ang gabos ng mga aktibidades matutuloy, anytime, any day. Sa parehong aldaw, apera sa Pawa High School, pig-inaguraran man ang bagong multipurpose hall building sa Barangay Bunga, Legazpi City. Nagpasiring man ang partido sa siyudad ng Ligao para sa groundbreaking ceremony kan ipapatugdok man ng multipurpose grandstand building as in multipurpose mess hall building sa laog kan Albay Police Provincial Office. Pinangunutan ang aktibidad ni Albay Police Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr. Presente man sa aktibidad si Ligao City Mayor Fernando Gonzales, Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, dating kongresista Christopher Co, dating kongresista asin ngunyan Executive Director na kan Ako Bicol Party List na si Atty. Alfredo Garbin Jr., asin sinda Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon asin Elizalde Co. Kaya ito mga magandang i-develop kasi kailangan ng funding, no? Hopefully by next year fully funded natin. Magbibigay pa raw si Mayor Gonzales na additional 1.5 hectares. So saka 3,000. So gawin na natin mataas na para hindi kagad mapuno, no? And hindi rin maganda super sapat siguro 50% lang occupied para may ground. Kailangan mo na yung grounds, di ba? Yeah. Mientras tanto, apera sa ginibong groundbreaking ceremony, sabay man na pig-inaguraran kan partido ang Tanglawlahi Alfresco Building sa laog kan Albay PPO na pigdonarman kan partido. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.